Emakhosini sinesithwalo socansi. Mhlawumbe uyazibuza ukuthi lesi sithwalo ekukhulunywa ngaso yini? Isithwalo lesi socansi esikhuluma ngaso. We've got abantu abathi bona bazihlambulula, kodwa bazihlambulula ngobumnyama. Uma usebenzisa umuthi for amadoda noma abafazi ukuthi bakubone, ukuthi ubashele bavume, usebenzisa into embi. Uma uphiwe into yokuthiwa less strictly eyamadoda, wazi ukuthi sowuthwaliswe leyo nto leyo iyisilwane ithizeni. Kusho ukuthi ulibale ukulungisa lento eyenza ukuthi ungathola amadoda noma abafazi ukuthi uyibheke ukuthi iphumaphi. Kungayenzeka ukuthi curse from home, ukuthi ekhaya kunale nkulumo yokuthi abantu bala abashadi because of banishadise ngesilwane. Now uyayijampa lento awuyilungisi, ujahela ukuya kubohodoba, inyanga ingeke zikuhlalise phansi zikubhekela umsamo, zizothatha lento oyifunayo then bazokupha lento oyifunayo. Now uthwele isilwane. By the time ulala nalowo muntu loyo ozoba yi-victim yakho ngoba ugqobisa into ezimbi, lowo muntu loyo uwenzani? Uthatha leso silwane kuwena. Noma lowo muntu loyo umthwalisa ini leso silwane. Ingakho namhlanje abantu ba-caged kuma relationship nasemishadweni ukuthi lowo muntu akasakhona ukuphuma because of now lento owangena kuyo. Thola ukuthi ke ngaleso sikhathi lowo muntu loyo naye une bad behavior, uya abuser nako konke. So isithwalo sothando abanye banaso bangekho aware. Thola ukuthi maybe manje angithi kuyachentshwana, uzwana nalo ngenxa yama problems nani, you don't know. Thola ukuthi lo muntu okwalala naye akavumelani abakini bakhonile ukusindisa ukuthi lesi sithwalo lo muntu eza ngaso kuwe singakhona ungena, so banicabanise. Now wena lo oyi-victim awazilutho, so sele naleyo nsila leyo. Ingakho uzoloku uhamba kulalwa nawe once nje you have sex nomunye umuntu akasabuyi lo muntu loyo. So lelo phunga lelo ijika ibe yini? Iphunga elibi because of now awuzazi ukuthi lo muntu olele nayo umuntu onjani. Exchange of energy and umjuluko is very important. Njoba nikenze ucansi ngathi into e5 minutes nayiyeka ingakudalela inhlupheko for the rest of your life because of by the time nijuluka like with that moment yocansi, and then lama exchange of spirit lokhogelana se both of you makube ulele nomuntu ohlushwa isilwane nawe so nesilwane, you become one eventually spiritually and also nemimoya le emhacili. Ngakho namhlanje uthola umuntu ukuthi beka successful empilweni na yonke into, by the time alala nalowo muntu loyo ogcilazekile ngemimoya noma oza ngento embi yokuthi umthande uhlale naye isikhathi esithi, uthola ukuthi manje sekakufakela inhlupheko. Cause lento le ifana nesilwane, same applies nasemsamo. Emsamo once kungaba khona umuntu ophehla amanzi amnyama afake into esabusilwane, idlozi liyachifta, amathonga ayachifta wakini cause awazwani nento ezimbi. Hayi ukuthi bayawaxosha, by the nawe same applies once ungafaka umoya omubi owuthatha from komunye umuntu kuma relationships kumishado, cause bakhona labo bantu uzibuze ukuthi le ndoda izibuza ukuthi lo muntu ngamshada nginemali nginayo yonke into, ngithema ngimthola into zami zamoshakala, ngithele le ndoda ngithema ngithi ngiyaqala ngihlala naye into zami zamoshakala. Yilezo zinto lezo. Kukhona abantu abagangelwe from ebuncaneni. So you must understand ukuthi izinto ezinje izinto zokubhekisiswa kahle. Yebo, angithi ngasho ngathi umsamo uyahlolelwa, same applies umuntu ozwana nayo uyamhlolela ukuze ungazitholi usenkingeni. Kodwa ke nihambe nathatha ama feelings nawe yenza into enkulu. Ma feelings no yenza into enkulu nize nikhohlwe
ngisho kwa izingane zenu nikhohle ngisho ama families enu nibhekane nani nalomuntu wesilisa nalomuntu wesifazane. So lama exchange of spirits anzima iwona anibophile namanje. So zibuze namhlanje ukuthi loya muntu loya fine maybe wahlukana naye mhlawumbe usesenaye le nhlupheko ichamuka phi zinukene emakhosini. Please don't forget to like and subscribe.